Ner mala ken yam ka nas diatin kontin barwa nyiling ka Nuer online TV channel anda mandu ne chang kwa nyak mala nong roi no kwa same ka Nuer online an wala shanga jandang ra ude badak ka pai badak ron kina dang ra ude jandang ra ude ditch breaking news and bundling kwa same adwo badan and sharp former top machar security chaja yiɛn rei wik ke juba ramadan la Dr. Machar la ja gang no wal chi gwa ta tiaka no jen jom banaling kelone urinen yana magwas matekel kene Dr. Machar jen Brigadier General Mashale Gabriel Kuok Dang jen former head of security Kukume SPLAIO Moraike first by President Dr. Machar Jen charge yen rei which Juba national security ka capital Juba na me kira yelin kona me be Kukume SPLAIO kan natin kontila kuma South Sudan she can Uda me chicken yen Gabriel Kuok Dang Kuok Ramkel Rewiki Unity State no Ramkel Matiak alonka Dr. Machar Nika Gwase Dane Shakorcha Tuokaja Nigga 2013 Beneka 2016 Ron Kina Dang Roidwell Buckel Abeka Ron Kin Dang Roidwell Buckel Ron Kin Dang Roidwell Jock Abeka Ron Kin Dang Roidwell Buckel Gwade Dane Shakorcha Tuoja Wika Juba no Chu Dr. Machar Chu General Gabriel Kuok Dang Chu Jen Ram la bodyguard Lo Jelka Care ala Jen Ramkel Michala Jen head of security ka Dr. Machar ka kore dio je gwasidan meche kore chika ben talk che Michala ro Jen te dual wal ke something like that no dua badana wa yan ka je wa kana kon ngach but ka jo Michalat gwasa me awa clear target malat kene je akuma kirma yadit kane dialte konte chite kelke Dr. Machar o generami mo michi kona queer no ke ram michi kona lead security ka wa kwa targene je kir SPLIO spokesperson Paul Mai tege jo Michalat gwasa me Paul Mai dang Shela no cha Kuok cha je yen ke shanga diok ka jok ka yan ke je re which ka juba ke jorana shelat ke je Kuok ko rami mo mi ko na kor ko Dr. Machar jana wa te dulwal ke ken rundial ke pesatine waka kora chwaja kule ulon dwel wala la rami malele ben jali jarar lo che bejarar che bejalrar no cherme chaje lun ko che dwel wala che ko to ko te dwel wala won niga gwaza mo mi chaje lun dwel wala wa chu security national security you can go reje wa chu kan chu kaf no jen wa yan je kan dangro ko ken Nere kone cha yen kel en Kuok kan chutken kan kalat gwasemene jana jo me meling The regimes in Juba has arrested against Brigadier General Kuok Dang, one of the commanders of the bodyguards of the first by president, who was released some time back on his health condition. Kuok Dang general me cha yen chimisha nenone cha yen karwar yani ne kokien jen charge target ko rami moment kill can Dr. Machar kum kirme yadit one me this action is a violation of human right ke mi pada siaran kedua badana dong geje achira mi moment tek dwel wal ka pai bra dwel wal chi je shu yen ka jawdana chalat keje si mai charaje mo jalat jenu kume me dong le that side of the law
kumo na mona shi kuma ko tele kuma mede ne te ko kien atin kontin kulete dolwal midran dolwal ka bechu yen der kula kum tede. He also cited the case of opposition lawmaker Gabriel Lampoch, whose parliamentary immunity was lifted Tuesday. Poch was arrested in March after publicly opposing what he described as the illegal deployment of militia forces in Nassau County, Upper Nile State. La dung de wache de kene dung Gabriel Lampoch. Gabriel Lampoch jen tailor ne lo kwer, but ka kor me cha je buwuch. No. Chwaje yen ko te ko mi chalat Gabriel Lampoch jen rami momi me gwan ka kuma spela yo me charwaje no cha militia forces ke de ne kin ya di cha de nang re which ka Nasser no ka penal ka Nasser County wana mo she kir kananete kontila je ko are ga jacobi kan Gadwich became a yen Gabriel Lampoch. You can yen kadwom shit na mo longo dabo a systematic way of targeting all the people that are supporting Dr. Machar. Chan jo me chan jemiling bakel nyok. The same violation of the agreements and human rights of individuals of the people arrested. We have learned that the parliament has lifted immunity of Honorable Gadwich Lam, who was unjustly arrested in the month of March for speaking out on unlawful deployment of tribal militias of Abushok and Agulek forces to Nasser in the states of Unified Forces or SSPTF. This was done by the parliament to drag Honorable Gadwish Lam before a jungle court. Honorable Gadwish did not commit any crimes. So what he did was a parliamentary duty of an MP. As lawmakers, the parliaments need to stay away from cruelty of the executive. Milingan magwasame la opposition lawmaker Gabriel Lampoch wajen tele dwer mishedwir yan ka jalora banko jen charwach onika parliament gwadan kunal right ne jen gwadan ko state meneme kila da jomatin but ka kore no chojo no chwa yen jen so mishit kana mo nyu da jen wodi chukume shedir ana mamma roch ke kwitin jekta kon latke kuma kirmi yadit ke shagina nuor ke statement shemek be jidil yen so mishit kana me jazlo ajmudita lonko de kir dara jalat kanetin kontin la members ke kuma spelayo wun mishal ke David Kumuri jan spokesperson ke National Security Service could not be immediately be reached for comment. David Kumuri wajana jaram danen menti pin gang ne ka National Security Service wa tele je jo mishalin ke je tele michalat wude shal ke Edmund Yakani, Executive Director of the Community Empowerment for Progress Organization, says South Sudan leadership must show political maturity by addressing dispute through dialogue rather than aggression and detention. Edmund Yakani jana ramkel mi mila queer activist Shela do nene che wecha gwano de kume South Sudan micha do she lokaran che dia yen ran de no de ran de rani jin ka jo shit ko de right de ka right kana de kan right netin kondonga ku kan le yen banne me chalet mishit kana mom de kulo gwade gwawo jin mi yen rana bi arach yo micha je go ramte go derden we should proceed ka moten content tinde yen ran but gwasa me kana jojo no cha ngot cha ko gor no so ko kuje machi Yakani chamishit kana mo cha de condemn report and ana cha nonko cha political opponent cha je yen no mo awachi chong Yakani condemn report of political opponent being arrested and detained, saying such action undermine the culture of dialogue and peaceful conflict resolution. Ajene yen la yan kana yen yan ke netin kontila bon spela yo ka do mi shoda lot ajene ne me yere ta danan de lana ra ke je ko bare ba ka solve ke ba ka ya ka je jene me chi chong mutwa gwasa me arresting and detaining opponent in political struggle is a dangerous act, he said.
It risks weakening democratic practice and derail effort to build trust between rival parties. Michigan wa mijin if you keep on arresting people ke yenna wa jaga ne ko ken ko biket yin keje. Tela mugwa mla no nga Michigan so la no problem more problem kan la credo. So chagu jeno man chalat she mugwa. Jen bo en yakane fonde bo na charajanu do ba cha yen Dr. Machar che chong ke she mugwa. Man yan kaneka keje. Ne to content the pin first by President Dr. Machar chaga de yen even Dr. Machar ba kan dial no de kan dialun mishe jana won riek ko bika won yam ko kuje monde kuma dar sharka kuide. Yakane warned that a spoiler of South Sudan fragile transition from conflict to peace are deliberately undermining the process by promoting aggressive tactic to resolve political dispute. Menen yana me lo mong wona ka won yam re kuma ka South Sudan lo yan kana ka do mishajan alajan jak wiko beterola ba ki tala mal bro da lat so na me de kon dia ngaje no millet kir mi yadin mishit kana me jeno no mal re wika South Sudan jak na South Sudan ko beterola andika gwade da ne sha da kuma cha yentin ke the 26 March 2025 wajen mijiyang mshorolot. The arrest of Machar former security aide comes amid growing political tension in the country. Machar himself was detained on March 26, a move the United Nations described as pushing South Sudan to the brink of renewed conflict. Ta cha yen Dr. Machar wajen nonga teratan wan ki jan jak wiko betrolomo. Numisha jalu nyanta madara gwa so telemede larik but kuja mo ko chikir mi yadi chamichana mo cha choice wa chiang mi choro lot chene ten kon pin Dr. Machar chakade yan. Machar ramkel mishite rei kurlunka ne President Kir na Gothenburg to 2013, beka 2015-16, beneka jan 2018 ba malba tanke jan. Lama leta na kurun kin dang rowel badek will be koreda na chine show 400,000 people me shikanak na baja capture. Kun korche te karundang di mukwen kona to 2013 beneka jan 2020 to container 2018 so nyu the jan wode telemal commission kana me mission ben but generating one chekanak changa jeno chane one chaka yan ka opposition officials official content ka kuma spilayo ne de kon chayan jan Chief General Gabriel Doblam and Petroleum Minister Port Kangchol kan ti wa yerkan wo chicken jangwi ko bagwa yerwo janamo jen mo kwa kire jogono jin en o bine diarati bike yan ka dom shor lot chimgwa. Machar, a long time political rival to President Salva Kiir, signed a 2018 peace agreement that ended a 5-year civil war. We killed an estimated 400,000 people. However, opposition officials say the high-profile arrests, including that of Deputy Army Chief General Gabriel Doblam and Petroleum Minister Port Kangchol, have effectively nullified the deal. The SPLMIO Machar party has accused the government of violating the agreement, which called for the unification of army forces, drafting of a permanent constitution, and national election. Many of those provisions remain unimplemented. The United Nations mission in South Sudan has warned that the country risks sliding back into widespread conflict. The United States and other Western embassies have repeatedly urged Kiir administration to de-escalate tension and release detained opposition figure, which Kiir Mayardit haven't yet complied. No more agenda on chuchok. Nating one chol can Kiir no lun Dr. Machar, but can Kiir Mayardit kanaja goro be mishir kana mo be jalat. Ngai kon diala no re wika South Sudan goro jalong no de mal deraben ten artika mal de siang dera gwa but Kiir is busy ka do badan and dong share goro jano de mal deraben jan ma jaga ka bum longo no bi mal be mal bere wika South Sudan we kona ano michi netin kontin la jang kanen wari michi ka loy kor gwene no de South Sudan dera ngote ka mal South Sudan je de te ka mal tela mal me de to so they want a core raid. So ka kuja money and obi malbeben gore jeno ba Dr. Machar ba jelun.
ano be kir ba waka me yana neten kontin chung kel ke Dr. Machar no lo ba me shit kana me be je nyot wana me siang me jek chi siang mo gwa rame mo me yana me yana neten kontin kule la jidwara mo yana ka lora bank do me shajen wajen a violation ka peace process andana dong de lat so channa chega jako de ta kamal no ka gwade pai wo chana raja long ka ta danen chikir me yadi chegi ki jen wo der no der ka silent do badana ko ka silent ke jengai kona ko de ale kona che tok nasser weka panga ko ne ka unit state ngai kona diala to kina wona ko point den kir me yadi be mech ba ka kef chidem ngai kona an kamendi an wo ba mech ne konti la Nuer ba ka kef na me point de korwade etel mal ka men gor ke kir ko mata mal teten tel men ngode nat de me de ka kef de me de kef ko do me gwa da na shanga je no te mal teten but right now tel me shale mal munyo de no me kir be metin konti la men Nuer ba kef shir me sha wona ne ka nasro be me ba ka kef no je ne ku korte dite kolonong entama jata no ka be me ka unit state ta tokan dial wachi kende rodian de long halen sheng me dan chikan tam ni kana kep ngode no korbon jen won yam ko jumi wan ma yu ma de kep wan ngod kortan la shira me a systematic way of targeting individual key people so na mo she chong cheng men chikira shawana no dar ne kien dar ka disam la jankin jangnen content ko disam by the way ka jangten content nyen ka rodian chika jang dial nana chimnen yen magwado me en tur ne yen me mi cha ta nyortene ne di ti ka ne di nyen ke ku me re wichin vi mi of course ka jang ka ta danen chalar ke je an kamen ni mai la ka mi cha opposition party members cha kula loin ka sha agree ka do badan dong de yen nyam ko je lo din mal yen no je la na kula la mal kula no man a one sided peace a wachelet anyok ngai kon so Sudan we kamal sorry we ka election election ba jalat ekin me yadi bilat karwadam wala bakan lat kan dial kan ite kontre yu ka so Sudan nembo something me de question along ka do badan en let ke me yadi de keje so chede gwa so mnyo do de for kirno be mal be jino re which ka so Sudan be all the detained political official be ka dilon ka kuma spela yu ka be dar ka machar be jalon then bakul right binakul work negotiation and wob dan now nyam ka je ko tena de mun nyam gwan mi mo kwane de ko ken kwa ka threaten ki gorga jeno ba ka nak che chonga na mon so ne me dara gwano de na de kan te ka liang katin kona lat karodian ne ten kon te la members of parliament re wiki juba ngai kon la dien kelo anu angumlet ken shikan goro te mal madeben ko skan they are busy no jaken yo let karodian eka ka duptin kon de gren la de kaje so change kana guje no de kan problem to okre which ka so Sudan de kan address la kana we apple ko ngai kan no the movement chamal ben by the way again do badan bitidial tin non tela nyiken je kan ka biketel so right now they are keeping everything go chicken de succeed michel kana me tela mal me de bere we ka so Sudan mene den content ko lad no dier ken ka tate kanat ki ka ta dan de now nyam ka je kaneten content kwa chiang na kwa je le yar neden content kulle right wo yan kana ka chika right ka kaneten content ko le chonga tedien mana mo tok matedi de je ko ka tele tok mo de je right kan longa tong wana no de so Sudan Nigeria le ko batel ma le rode yang chika nyur ba ka parliament la wiya je naro loro banga telemi latke ko gwate payo dio ci kon diala ne okay yante yitok ci kon kanen gwate ciwa no shiga kam ne kayo ci ka ko yo ko yo to ke ku medical kadien kan dial to ko ken de kan kala ken bilten ko kan ka pass ci ko ngwante loka wich tela me loka na wich la na yan ka ci ka righten and one sided parliament mishik lan chicken justify nothing baram ran wikeke bi biene kan lora bang do bodi ande malklo nyam kaja deng ma cha tere te gente ram right ken ne ka dial
so kum barwa je wekel party kel dorkel dara kula tuogo de ke pe ko jin ci yogu ci ga jegan den buen go ci mal ben mal mo gor ke jeno beben ba ne dial ba ka diluñ ba chiang ba dil par ne dial bu ga jala lor no ba mal mo ba jalat den bana ci wo kango ka queen kware so queen kwar beben ne mi sana ja kon luñ rete jen but ka jen right kon ga kwide me ram kela me ka kuma spela yo eno ba je yen wache chon ko jan pai tok dol wal pai benjara dol wal ano de je chu yen ano ba je chu jakala ram mo medong de rete jen ka pai ben dol wal ko former dakring machar bodyguard ka jan head of security ka dakring machar ka gwase dan na me wache chon tele justice miaten ka kirm yadit so jen me jet loin en tongwan ka jetam gwe jen wona me she chong so kujamo de kon chire ma de kon ngajeno michalat gwaye jen gwa dan en gore jen wode kon chongten mi jira ma jidit gwa same ka Nuer online tv channel gore jen wojen der subscribe kade notification bell de jetwan juje pero jen wo bi video enter gwa be ka click ko video de tie kana content kule te ka channel mete mekan link be shu kle gandan be link manan tokten ani gorno jin be real kon lat ko gwasan be kan yoka na ka bi charba bi jato bi kamandana to mene garping gwasam ma gwan wo de ke me yadi da na da ka yan guyen no wona kor ko woni am ke tu ko no kore kaga kem yadi tela ri ko solve ja ko fail ni ja no kor ko bu ko nyam jaga ne chon me dit ko ba to re wi ka so sudan drop your comment and I'm link manan te ka je an biya te ka mal bye bye